Ejo, mislim da jako dugo nisam pričao sam sa sobom, a dobra stvar je što ovako mogu upaliti kameru i onda pričati u kameru i onda ljudi uopće ne mogu misliti da sam prošvikao ili tako nešto. Uglavnom, danas je srijeda, duboko sam vjerujem da je srijeda i plan za danas je, sad smo se najeli, idemo igrati badminton, a onda ćemo se valjda ići kupat, a dalje ćemo vidjeti. Pokušali smo nešto, ali nije baš uspjelo. Ovo je okej. Mislim, bar se vidi, ali prošle ispodeli preko. Ne vjerujte vas doći zajedno igrati. Kodno iza ovo. Jedino lepo. To sam ga ja naučio preći. Nice. Je bilo van ili? Sad ja skoro dobio glavu. Ovo je 2 put bilo s rubu. Ako ga dovoljno brzo dobiš, ti si prednosti. Gleda, kakav smiješan, zna da je to jedini mod koji će dobiti. Kako to nisi vidio, evo? Bravo! Si sjetio! Ne! Uzmi, ajme meni. Ovo bi se tako išlo unutra. Ovo bi išlo 100% unutra. Ma dobro. Evo, završili smo s igrama. Ljudi kažu da su bile igre super, ja isto mislim da su bile super. A mislim, normalno da su bile super kad sam ja organizirao. Zidam se, ne. A evo, šta sad radimo? Sad imamo free time, idemo skakati na stijene, normalno. Ekipa je već tu. Ajme, nice. Nisam ovo očekivao, ali to ću ja naučit. Jako lijepo je zaštrikalo. Kako se je osjetilo? Hello, how are you? I am under the water. And the next trick is called the hospital flip. Why is it called a hospital flip? I evo ga, challenge accepted. Da, ispod časti mi je da se buraz razbija, ja ne, pa moram ja probati. Later.
I evo, predzadnja noć je i dogovorili smo se da idemo van na stijene spavat, pa si nosimo madras i nešto. Mislio sam kao idemo samo pričat na stijene, vratit ćemo se u kamp. Ali ne, ovi svi su si već donijeli madrace i podloške, pa se ja sad lagano vraćam. Pokušavam naći sad to mjesto na stijenama gdje ćemo spavat. Da ne ispadne da se samo zezamo na kampu, neki trening rade. Evo, nešto prije 2 je ujutro i na pohodu sam da nađem ekipu koja je dovoljno luda da idemo prespavati opet na stijenama. Nadam se da su na istom mjestu, jer ako nisu, mogu bi malo duže tražiti, šta mi uopće nije u planu sad. 3:28 a.m. Pale 3 kapi kiše, ekipa se odmah pokupi van, spavati u šatoru. Te snutra, pokupi spavati u šatoru. Pa nije to dobro. Najbolji osjećaj. Sad smo se digli iz kreveta, bar ja sam se digao iz kreveta prije 3,5 minute i već idemo u vodu. Dakle, kako je ovo gušt, ljudi moji, probudit se u 6-7 ujutro, prije 7, 6 i nešto ujutro, na stijenama s pogledom na more,
i stijene i borove i onda 3 minute nakon toga uskočiti u vodu i evo plivali smo do ovog tu otoka preko. Izgledamo ko ratnici nakon bitke koji se vraćaju kao oni preživjeli jedini.